nicyo twakoze bikora ku mutima w'Imana maze Imana itugirira neza. Twageze muri komisariya dusanga umurundi umwe warufunzwe amezi 3 azira 92,000 nonande amezi 3 kandi nti yari afite naziteze yari aho ngaho mu gitondo yatera pompage ku mugoroba pompage kujya yajya mu gihe yabona abandi babibazaniye nti yari afite ibyiringiro byo kuvamo kubera yuko ngo ntabi wabo yari afite niko akaza tubwira. Twashitsemo dutanga ifaranga nari mfite 30 ndabitanga uwacu 20 undi 20 naho cyo gihe muri komisariya ngo nari pasiteri nama nkoresha autowaje muri komisariya kubera ko mu gitondo narabasengesha nkababwira ubutumwa ku mugoroba nkabasengesha nkababwira ubutumwa ndababwira ngo mutange ifaranga kandi mutazitanga ni mugoroba muragura ikimogi cyangwa yandi matabi reka mvuge gutyo bakazabigura ku mugoroba akaza kudukubita ngo twamwe amata batari twese ndababwira ni mutayatanga ni mugoroba ni baza kudukubita titwemera ko badukubita ndabavuga mwe mwayaguze cyangwa mwayamwoye baratinya ngo pasiteri ngo avuze kuri nani bama batanga uw'ingazi mugani wabo ni 500 uw'igihumbi tweneza 92,000 wa wundi twama tumuboza arataha. Amen. Nuko harundi mugabo nawe amen dukurikirana ndangize mbaze microphone harundi nawe warufunzwe icyumweru azira 10,000. Ndashimwe cyane tubane niko kwiza. Reka dusome ijambo ry'Imana ni Zaburi ya 90 umurongo wa 11 badufashe. Zaburi ya 90 umurongo wa 11. Zaburi ya 90 n'umurongo w'11. Zaburi ya 90 n'umurongo w'11. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa utwigishe kubara iminsi yacu uburyo bituma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Tugiye gushima Imana ni igiterane cy'amashimwe abantu ntimuze kurambirwa turatinda niyo mpamvu yatumye dukora ibingibi kugira ngo uyu munsi wa none tuze gushima Imana. Hanyuma turashima Imana rero kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo tube muri kino kibanza. Imana Ndate bishimirwe cyane. Uyu munsi twawuteguye kenshi tuwutegereza kenshi ariko Imana yabidukundiye yabisoje uyu munsi wa none. Imana nyiribihe ibishimirwe cyane. Turashima kandi rero ku kirere cyiza Imana yatanze uhereye ejo no mu gatondo hakomeje kuvugwa imvura nyinshi cyane bikaza bintera impagarara ariko kubw'iki kirere Imana ibishimirwe cyane. Hanyuma abantu badutega amatwi twumvikane tibasakuze kugira ngo twumve icyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Hanyuma turashima ku buntu bukomeye cyane bw'Imana ubuntu bukomeye cyane bw'Imana tutamenya gutahura mu mwanya mutoya Imana yakoze ku bwacu. By'ukuri iyo tugize ngo tubitekereze cyane tubiha agaciro kenshi cyane tukamenya ko Imana ari cyo yakoze cyane ku buzima bwacu. Ndashima Imana ko mpagaze kuri aka gatuti ndi muzima. Imana ibishimirwe cyane. Ku matariki 30 y'ukwezi kwa 11 twari tugiye ku maziko ari hakujya tuvayo kora impanuka. Nakoze impanuka umutwe wanje wari wasadutse barasona ndaga ko murabona inkovu. Imana iraturinda iratuzigama. Imana ibishimirwe cyane. Hanyuma yabwo mu gufungwa byavuye aho ngaho simvuga mpuru ya yose ariko kandi nari nshatse kubabwira yuko fungwa nari nagiye ku bitaro. Amen. Twari twamanutse tugiye ku bitaro dusa n'abatinze ku mpamvu z'ibitaro nyine mu kugaruka turafatwa. Amen. Turafatwa mu nzira kubera ko nyine twari dufite ibyangombwa
byari byataye iminsi, ariko ndashima Imana yabikoze kugira ngo bigende kuriya. Imana yabikoze bishimirwe. Nakaza mbibwira aba bacu twari dufunganwe, kababwira ngo ntabwo nicuza kuba narafunzwe, gusa igihe kiza kiba kirekire umuntu akarambirwa cyane, ariko kandi sinicuza kuba narafunzwe kubera yuko tumaze kugerayo twabonye ukuboko kw'Imana gukomeye cyane. Imana yakomeje kubana natwe kandi byaduteye kuyegera cyane gusumba uko twayegeraga. Imana yabikoze bishimirwe cyane kuba twarafunzwe. Timwozumva, ariko Imana yabikoze tugafungwa ibishimirwe, niyo yabikoze kandi tugafungurwa yongera ibishimirwe cyane. Turashima Imana rero, twarafunzwe tumara muri komisariya twamaze 3 semaines mu buzima bwari busa n'ubugoye cyane, bubi cyane. Twamaze ibyumweru 3 twoza iminsi 3 ndagira ngo, kandi aho twarabanye isuku bakomeye cyane, kuja muri dushe no gutanga ifaranga. Ariko ndashima Imana ko yadukuyeyo, twakaza tujya bigoyaranye cyane kandi dufite uburyo bwacu, tukajya ibitumbura n'ibyaya aho ngaho, ariko Imana yarabikoze. Ntabwo twigeze turibwa n'inzara. Abanyabwagiriza muri abantu beza cyane, tubiyaye agaciro, ineza yanyu turayizirikana. Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Ndaza kuvuga abantu, ariko no ntavuga si ukutamuzirikana, sino kutamenya icyo mwakoze ku buzima bwacu. Ineza yanyu ndayizirikana cyane. Imana ibampera umugisha mwinshi cyane. Bwakaza buca mu gitondo nkabona telefone y'umuntu uti mpari mikashi, ku mugoroba nuko nguko telefone zacu bakazugira ngo turaba boss. Amen. Ariko Imana ibampera umugisha mwinshi cyane. Tuva muri komisariya tuja mu mpimba twamaze igihe kirekire, kandi ndashima abantu bakomeje kudukurikirana cyane. Ndashimira abantu batwitwararika, mureke mbavuge mu mazina nimba ntacyo bitwaye. Ndashimira perezida wacu Tambo Emile, ni perezida wanje muri association imwe tubanamo. Imana imumpera umugisha mwinshi, yatwitayeho ko yarabishoboye, yakoze ibikomeye cyane. Imana imumpera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira Elite uri ubigitega, ni umumama mwiza, nawe yatwitayeho, yakoze byinshi cyane. Imana imuduhera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira abandi basore babiri bari hano, ibo bahaguruke Mutegetsi na Sezerano, bahaguruke. Ni abagabo cyane, bagize neza kutwitaba bakaza kubana natwe. Byukuri aba bantu batwitayeho, twari tukibarangiza cyane, twakaza tureba ibikapu bafite birimo imitsima. Iyo baza twarangiza ibyo bafite. Imana Data ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Uyu ngo niyo mukuru w'imbohe twari turi kumwe, araza kubabwira uko twavuze, ariko Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Mwike hasi. Turashimira abandi bantu 3. Ese uko nari nsakuje? Twumvikane, niyo mukuru ni wakazo umenye uko bigenda mu gasho. Ndashimira abandi bakobwa nka 2, harimo umukobwa w'Igitega witwa ngo ni Chance, yatwitayeho cyane. Imana Data imuduhera umugisha mwinshi cyane. Iyari ineza yo turayizirikana cyane. Narangije Makire ari muno w'Igitega nawe. Imana nawe imugire neza cyane. Umunsi umwe batuzaniye amasahani arimo ibyo kurya. Imana ibagire neza cyane. Ese ko ndasakuza? Nukuri batwitayeho. Twari dushonje baratugoboka, batuzanira ibyo kurya. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turashimira uwundi mukobwa wo mu Rundi twamumenya ku gasho ngo ni Merveille. Imana imugire neza, yagize neza, yatwitayeho, yakaja hwema kuza kutureba buri gitondo n'umugoroba, yakazaza kutureba ku gasho akatuzanira ibiryo. Imana imumugisha mwinshi cyane. Turashima kubw'aba bantu twabanye neza cyane, twabanye neza mu gasho. Igihe kimwe niho twari tugize ngo dukorogane, iboga ngo nabagabo bafite abagore, barambwira ngo nije uteka, ndababwira ngo turatandukana nimba ari uko. Ariko ndashima cyane, ndashima kubwabo kubera yuko banihanganiye cyane. Twabanye neza by'ukuri, nta kibazo twigeze tugirana mu mezi 6 n'amayinga 2 twamaze hariya. By'ukuri twabanye neza cyane. Imana Data ibampera umugisha mwinshi cyane. Hanyuma turashima rero kubw'ibyo biye twabayemo, byasa ibigoye cyane, tutomenya kubivuga. Ngize ngo mbivuge natwara umwanya muremure, kandi nabo baraza kuvuga.
ariko kandi reka ngende mvuga amagambo makeya. Twageze mu gasho dusangamwe abandi bantu nabo bababaye bagoye cyane. Agasho kwa kundi birije ivuga ngo muza musabira ababaye mubabarane n'ababaye, nibyo muza musenga kabisa, kandi amasengesho yanyu Imana yatinda kubisubiza, ariko Imana izibyumva cyane. Amen. Imana izibyumva. Ejo nimba atari kuwa gatanu nibwo Revera yatubwiye ngo inkono ntizisha bivanye n'uko umuntu yaba afite inzara. Uza warika inkono igayira ku mwanya wayo, ariko ntiyasha kubera ko umuntu afite inzara. Muza musenga, mugapfukama, mukarira, mukiyiriza ubusa, kandi Imana bwa bundi biri kubumva, ariko kubera yuko umwanya wabyo ubu utaragera, Imana ikabanza ikabareka. Amen. Ndabizi neza ko mwadusengeye, kandi natwe twabisengeye kenshi cyane. Igihe kimwe nibwo nasenze mfite agahinda, narimwo ndira mbwira Imana ngo Mana, nimba utarumvise abanyabwagiriza bose, ntiwumve abayumbe, ntiwumve amakorari mbarizwamwo yose uko ari 3, ntiwumve weke yacu igitaramo ku wa mbere, n'abandi bantu bose bumvise amakuru yacu bakadusengera, abana bato yanyoboye muri drama y'imyaka 6 birije ubusa nkuko baradusabira, wanze kubumva nabo, Imana iraceceka. Ariko umwanya wayo wari wa munsi twavuyemo. Imana izikora ageze. Amen. Byukuri byari bigoye cyane, twajyama nabi mu buryo bugoye, makondisiyo mabi cyane bigoye, kandi hari n'igihe umuntu yojyama nabi ariko yariye agahaga, ariko kujyama nabi utanariye ngo uhage ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko turashima Imana kubera ko yadukuye muri biriya bihe byari bigoye cyane. Iyo tubitekereje dukomeza tukabwira Imana ngo Mana, uzukomeze dufashe dukomeze kuba mu buntu bwawe uko bukeye nuko bwije. Hanyuma ndashimira abantu bose bagize icyo bakora ku bwacu, ineza yanyu tuyihaye agaciro. Ndashimira bofu byiringiro, pasiteri wo muri Betelehemu arimo, yaje kutureba ariho, turabashimiye cyane, tubihaye agaciro. Yaje kutureba turi mu gasho mu mpimba, bashiki baramufata nabo baramufata, ariko kandi aravuga ngo nubwo mwamfashe maze mureke mbonane none agiye kureba. Ineza yanyu turayizirikana, tubihaye agaciro. Imana Data ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira baramubanje bose. Dufite abandi bakobwa nk'abangaye, uwiyemeje kuza iwacu azamere nk'abandi bose. Baba bameze neza cyane, bameze neza pe, bagize neza. Ndabafite ni benshi nogira ngo mbavuge mu mazina nienda natinda, ariko kandi ineza yanyu turayizirikana bofu. Abandi sinambone iyo bari, ariko tubihaye agaciro. Kubagira n'umugisha ukomeye, kuvuka mu muryango wacu twabihaye agaciro. Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Reka nshimire iri paruwase niyo n'ayandi yose niyo, ariko iri naryo ni nkaho narikunze cyane. Iri paruwase nararikunze cyane, tugira abashumba beza, abakozi ni beza cyane. Ineza yanyu tuyihaye agaciro. Revera akazugira ngo nkibi turi abarefije bakadupokeza ukwezi, ndagira ngo nyuma y'amayingabiri Revera akazansaba imikashi. Revera ejo bundi naramusabye, sinzi uko yabyemeye ariko yarabyemeye. Naramusabye ngo nazaja mwivuga butumwa mutwaza ishakoshi. Nukuri Revera, ineza yanyu tuyihaye agaciro. Muri abakozi beza, abapasiteri, pasiteri utekereza, yo Imana ikuduhera umugisha mwinshi cyane. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Azaja no mu zindi mbuga z'abandi bantu atabarizwayo, agatekinika ibintu iriya, n'umuntu mwiza cyane. Imana ikuduhera umugisha mwinshi cyane. Pasiteri Sebatutsi tubihaye agaciro. Imana ibagiriye neza cyane. Amafaranga mwaduhaye Imana ibashumbushe muri menshi cyane. Pasiteri Ntebutse nandagira ngo arimo, sinzi aho namubonye. Imana ibagiriye neza cyane. Kina mama ntariho, ariko nawe turamushimira cyane. Mwagize neza, tubihaye agaciro cyane. Mwagize neza kutwitwararika, mukadufata nk'abana banyu, mukabansharije ubuzima bwacu. Nukuri Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Abarimu bacu turabashimiye cyane, muri abantu beza, muri abantu beza by'ukuri. Imana ibaduhera umugisha mwinshi. Ndashimira abamama muri no paruwasi, ni beza nukuri. Abamama ba hano batugiriye neza. Umunsi umwe kabisa narababonye ndi mu mpimba, nari ngifite yandi mawazo maremare,
nari mfunzwe ni naco gihe bari bamaze kuntwara telefone abayitwaye bamaze kuyitwara abamama bame bantelefona kuri telefone y'uyu mugabo niyo yari isigaye kiri nkanzima bampaye envelope ndende yari iremereye pe kina mama ntawuri ariko umwungirije reka haguruke dukoma amashina none inyanokuri Imana bamugisha mwishi cyane ineza yanyu turayizirikana tubiyaye agaciro mwarakoze cyane kutwitwararika Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane ikahasura koze turashimira umuryango wacu ndabashimira cyane umuryango w'abasinga ni beza cyane abasinga hano ibwagiriza mwagize neza umunsi umwe perezida wabo mwarimu muhoze yarampamagaye ambwira neza cyane kandi bakaza bamvugisha kenshi ineza yanyu turayizirikana Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane turashimira abasinga nanone kwa sokuru ndatenguha Imana ibaduhera umugisha mwinshi nukuri ntimurambirwe niyo mpamvu nateguye ibi bintu sindayavugaga amashimwe ko ndashimira abantu ndabashimiye cyane ndabashimiye bagize neza uhereye ku mfura yiwe ukika kumuherereze bose mba ineza yabo turayizirikana ariko reka mvuge nk'abantu nk'abangaye siko tugira uzuje imbere cyane papa mudogo ngenda abona John iyari Imana imuduhera umugisha mwinshi cyane ndashimira grand frère ngarukiye ntariho ariko no mugabo cyane Imana imumpera umugisha mwinshi cyane nanone ndashimira mushenge nyabirori ari muri Amerika n'abahungu biwe bose ineza yiwe nyagaciro Imana data itajibura kwigira imumugisha mwinshi cyane ndashimira grand frère Rusamaza n'umugabo cyane pe Imana nyiribihe imuduhera umugisha mwinshi cyane ndashimira abamushenge bose n'abapapa mudogo bagize icyo bakora ku bwanje Imana nyiribihe ibaduhera umugisha mwinshi cyane ndashimira famille Ntagaramba iyo bari Imana ibagire neza cyane batwitayeho bamenye ububabare bwacu bamenye ibyo twari turimo aho twari tubabaye baratwitwararika Imana nyiribihe ibaduhera umugisha mwinshi cyane turashimira nanone jeunesse ya Ntagaramba bagize neza Imana data ikomeze baduhera umugisha mwinshi cyane ndashimira abamuyomba bagorora ni sawa nabo bagize neza cyane muyomba Eliakimu iyari na muyomba Yohana na Sebagabo n'abandi bari bafatikanyije by'ukuri Imana data itajibura kwigira ibampere umugisha mwinshi cyane ndashimira abaturanyi bacu bo muri quartier yacu n'abantu beza quartier 24 n'abantu beza cyane kabari ibo twegeranye uhere kuri murongo wacu kwa mama Mahoro kwa mama Kade Nyanzanira ukamugenda neza ukagera hari ajya ku murongo kwa de quartier Patrick n'abandi bose Imana nyiribihe ibampera umugisha mwinshi cyane mwagize neza cyane nabonye envelope yanyu Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane turashimira nanone usari abantu bose azagira neza kandi batari bazo umuntu ndashimira abamama b'abanyamurenge batuye Bujumbura ngo bamenye ko mfunzwe maze bafatikanya naje mu kababaro maze umunsi umwe barampamagara bangirira neza Imana nyiribihe ibampera umugisha mwinshi cyane ndashimira nanone abayumbe batuye kuri no musozi wa Bwagiriza by'ukuri simbavuga mu mazina umuyumbe wese ari bamwe tuza tuzi bamwe bazibagendera mu bandi basa nabishe ariko nawe ngo waye agaciro cyane uhereye kuri wowe ukageza kuri babandi babakuru baremereye Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane by'ukuri bakazatubwira message zanyu kugeza n'amakuru yacu yageze Nyenkanda umunsi umwe bambwiye amakuru ya Pasteur Jogoti ukuntu yanyitwararitse aribyo yakoze cyane Imana imuduhera umugisha mwinshi cyane abayumbe mwumve ko tubashimiye abayumbe by'ukuri turabashimiye abaraje imbere abaraha n'abari hanze n'ukuri Imana data ibaduhera umugisha mwinshi cyane mwagize neza cyane ndashimira abandi basore batuyani Bwagiriza bafatikanyije naje umubabaro by'ukuri sinamenye nimba twari tubanye nabo neza nimba ariko icyabibateye ngo bame yakireye urubuga rwa WhatsApp
bamaze kurukereya bangezaho message nziza cyane by'ukuri umuntu wese uri muno n'utari muno ariko wabaye kuri urwo rubuga akagira icyo akoze Imana nyiribihe ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndashimira groupe yanje mbamwo y'isoko ry'agakiza bariya n'abahungu bamwe bavuye ikavu mbasaye muhaguruke nubwo muri inyuma mutagaragara muhaguruke kabisa. Turabashimiye cyane bayobozi beza ineza yanyu turayizirikana mwagize neza kutwitwararika mwaradusabiye mwaduhaye amafaranga menshi umunsi umwe afite igiterane kandi naje muri bo nkaho naje ndi umuyobozi sinoroshe ariko umunsi umwe baransengeye ku rubuga twari dutaranye kuri telefone numva ukuntu barimwo barira kandi abo bona umuntu w'umugabo n'umusore barimwo barira kubera umuntu wenda uri mu gashu utapfuye biba bikomeye cyane ariko mwagize neza cyane Imana nyiribi ibampera umugisha mwinshi cyane mwike hasi. Ndashimira abanyeshuri twiganye amen. Reka ndanyuzwe abaserukira ari muno ndanyuzwe nahaguruke amashi menshi nanone mukoma amashi. Turabashimiye cyane sinzi naho nabonye nyabinesha nawe ari muri yo groupe yabo twiganye. Turabashimiye cyane mwagize neza kutwitwararika message yanyu yatugezeho Imana nyiribihe ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Nanone ndamushimiye ku giti ciwe ni umugabo cyane yagize neza ineza yayo ndayizirikana Imana kuduhera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira undi mumama bari hakurya ubu nyina asigaye abigitega ngo ni Nyagiciro umuturanyi wa Bofu Kazungu ura mumama ni sawa yaragwaje umwana igitega ariko agasiga umwana mu bitaro akabanza akaza kutugenderera ndagira umwana mubonye yaratugendereye cyane yaradusuye kenshi. Hari n'igihe tutareba ibyo abantu batuzaniraga tugeze mu mpimba tugakenera ngo bazatuvugishe turangize mu ibarabara uko imodoka yayitambuka cyangwa ikinga iyo baza gusa tukareba hanze twaravuga ngo umunsi umwe tuzataha. Imana data imuduhera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira umupapa umwe wo mu Rundi sinamuzi nawe ntiyaratuzi cyane twamumenye vuba cyane umupapa reka mbivuge mu cyane tibigiro uwo bibangamira no umupapa ukora muri documentation ni sawa yagize neza yaratwitwararitse Imana imuduhera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira nanone umupeje umwe w'inyenkanda kubana n'abantu neza nabyo ni byiza twiga kubana n'abantu neza. Yabonye aba bahungu ngo bakazakina na kabumbu ahitaza umunsi umwe twari dupfuye n'inzara iminsi 2 tutajya yamatuzanira ibyo kujya. Imana imuduhera umugisha mwinshi cyane yagize neza cyane. Ndashimira abayumbe bo muri iri paruwase ryacu ndabashimira nanabashimiye hamwe n'abandi ariko hari undi mwiyariko wabo bagira cyane ndabashimira cyane pe. Reka umuyobozi wabo ahaguruke dukoma amashi menshi cyane sinzanamubonye mukoma amashi bagize neza cyane twakaza tuganira nabo kenshi pe ineza yabo ndayizirikana. Imana data ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira Uburyo ku Isumo Uburyo usengera muri mission Maranatha ni umuntu mwiza cyane yangiriye neza iyari Imana imuduhera umugisha mwinshi cyane. Nanone nk'icibutse paruwase ya mission Maranatha ni paruwase ryanje ndibamo cyane mbano kuri KDP bice 50 ingahe nkaba n'ibindi 50 ingahe kuri Maranatha. Imana data ibaduhera umugisha mwinshi cyane ko ndabona abayobozi bari imbere mwagize neza cyane. Imana data ibaduhera umugisha mwinshi. Ndashimira Revera Bizimana umunsi umwe yatambutse tuvugana na Nzivugira na Amezi yumva ko nije tuvugana maze aramvugisha nawe angirira neza. Imana kuduhera umugisha mwinshi Revera ineza yaturayizirikana. Ndashimira Serugo Ntagorama Serugo ndimo kumusabira nanje cyane kugira ngo Imana imukuririye Serugo Imana imugisha mwinshi. Kina mama umugore we ntari muno nahaguruke dukoma amashina none ineza yanyu turayizirikana mubyeyi mwagize neza turabizi ni byinshi cyane. Imana nyiribihe ibaduhera umugisha mwinshi cyane ikahasi. Ndashimira Revera Seshaka Inyenkanda
ni umushumba mwiza cyane, yatugiriye neza, yatugiriye neza. Imana imuduhere umugisha mwinshi. Nari nzi ko ari buze kuba muri kino gitaramo, ariko sinzi ukuntu yafatiriwe, ariko Imana imuduhere umugisha mwinshi cyane. Ndashimira nawe Pasiteri Rujogoti, nubwo namuvuze, Imana imugiriye neza cyane, imuduhere umugisha mwinshi cyane. Ndashimira umuhungu bita ngo ni Biregeya wa Moza Kigambi, iyo bari muno, ni umugabo mwiza, yagize neza cyane. Imana yo mu ijuru imuduhere umugisha mwinshi cyane. Ndashimira Perezida Ngirabakunzi usengera hano ku iparuwasi ntariho, ariko Imana imuduhere umugisha mwinshi cyane. Ndashimira Revera Makari usengera iri Bujumbura, Imana imumugisha mwinshi cyane. Umunsi umwe yarampamagaye na mukuru wanje Rusamaza, bari kumwe aribyo barimo bakora, bambwira gahunda ndi bukore, ndayikora. Iwe na Rusamaza, Revera Makari na Rusamaza, Imana nyiribihe ibampera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira mama Ndugu, sinzi uko arimo, Imana igumugisha mwinshi cyane. Ni umubyeyi wanje, kubera ko akenshi mba mu wiwe, zamufata nka mama. Wagize neza, ineza yawe ndayizirikana, Imana ikuduhere umugisha mwinshi cyane. Ndashimira kina mama Munezero, Munezero ntari hano, ariko hari ibintu yakoze bikomeye cyane cyane pe. Ni umuntu mwiza, ni umuyobozi mwiza. Ubushize nako mbabwira na kina mama wacu Nzanika, nariko mvuga ngo iyo ba mu batora abakina mama bo bogiye babemera n'abasore, no batoye nanje bagasura bagakora, ni abantu beza cyane. Hari ibintu bakoze, Imana ibaduhere umugisha mwinshi cyane. Ndashimira nyaho zabasenga, nawe Imana imuduhere umugisha mwinshi. Nimba arimo, Imana ikugirire neza, wagize neza cyane kutwitwararika. Ndashimira Revera wa Gerizo des Âmes Mukiza, arimo, yagize neza cyane, yagize neza. N'abacu ndagira ngo barabizi, yakaza duhamagara kenshi atugwanaho, hari ibyo yakaza dufashamo bikomeye cyane. Ahari, Imana imuduhere umugisha mwinshi. Pianiste aramushikiriza amakuru cyakina mama nimba barimo, turamushimiye cyane, yagize neza. Ndashimira nanone aba diaspora, ibi bintu nimbaga byabaye biza bishaka kubamwe n'ifaranga, siko abantu ndagira ko murajya n'amata yararimo n'inyama. Imana ibamugisha mwinshi cyane, bagize neza cyane. Ndimo ntekereza ibi bintu, nabitekereje igihe kimwe nyine turi mu gasho, narimo nsenga mu gicuku bucya tuja kuburana, hari amatarika 7 y'ukwezi kwa gatanu. Ndasenga cyane ndimo ndira nuzuye agahinda. Imana umunsi umwe impoza amarira, imbwira ijambo riba muri Yeremiya 31:16, iravuga ngo buza ijwi ryawe ngo ryoye kurira, n'akanwa kawe ngo koye kuboroga, kubera ko imirimo yawe ngo iributswe. Maze ndavuga ngo Mana, niye mirimo mfite. Nama nibuka umunsi umwe twari tugiye muri Bethlehem ikavumo muri sorti, nta nubwo nagendanye n'abandi, nari mvuye i Bujumbura nyine, kandi duhurira nabo ikavumo. Nibuka tumaze kugerayo, barabwira ngo nibatanga ituro ryo guherekeza abavuga butumwa. Hatambuka umumamwe wo Murundi uwawe ugendera ku mpago, sinari namuzi, aratambuka aza gutanga ituro ryo kuduherekeza. Numva biramfashe ku mutima, mugurira ihuzo. Icyo gitondo namambwira Imana ngo Mana, wa mugore naguriye ihuzo tuturekere muno, nituja kuburana bariya batuburanisha ube kumwe nabo. Amen. Twaburana bose tukama tuba kumwe nabo. Uwo munsi Imana yarabikoze. Amen. Senga Imana kabisa ingirira neza. Yeme twakaza dusengaga natwiriye cyane, nitwe twari tubabaye cyane gusumba mwebwe mwakaza mudusengera. Turasenga Imana itugirira neza cyane. Nico giye nayize ko tuzakora iki giterane, ndavuga ngo Mana, nutugirira neza ukadukura muri kino kibaza tubayemo, nukuri tuzashima Imana, tuzashima Imana. Ariko Imana irazumva itugirira neza. Ariko nabibwira abacu bakavuga ngo sha uza wiyemera. Ariko iriya nakaza nkoresha terime n'abarundi bamwe twabanaga, tibari bazi izina rya bienvenue, banzi ku izina ryitwa ngo umuntu w'umugabo. Nakaza mbabwira ngo ndi umuntu w'umugabo, nubundi ndiwe ndi umugabo. Amen. Nababwira bakavuga ngo uza wiyemera cyane.
ejo bundi Imana itugire neza tuvuyemo ndabivuga none ndabitekereza mbibwira ababyeyi baravuga ngo ntibizokunda mbibwira abangaba uti ngo gabanya isukari ariko ndavuga ngo Mana narabishyize kubera ko ari ijambo nasomye muri Zaburi igice cya 15 ku murongo we karavuga ngo umukiranutsi n'ijambo ngo yirahiriye nubwo ryo mushira mu kaga ngo ntaza yivuguruza si uko bimeze narayisomye ndavuga ngo Mana ibi ngibi uzabikore amen ibi uzabikore bizabeho mare ndaje gusenga Imana mbwira Imana irabyumva maze mpamagara abanyamerika hari abanyamerika beza hari n'abandi nabo ni beza cyane ndashimira Imana kubw'abantu nkabangaye ndabavuga mu mazina ntacyo bitwaye kandi n'abana umuntu mukuru urimo n'umwe abandi bagore n'abagabo bashitiriya bakomeza kuba abantu beza ndashimira nyashimwe wa pupu kandi warambabarira ndavuga amafaranga yampaye n'abandi no yavuze kandi sino kutazirikana yo bampaye kandi ni menshi cyane ariko ndamushimira yampaye umuriyoni wuzuye nyashimwe wa pupu Imana dati muduhere umugisha mwinshi cyane kandi ntiya yampaye ubu yampaye mbere ya mafaranga wa murayazi Imana mu umugisha mwinshi cyane yagize neza cyane igitondo kimwe yarampamagaye ijoro twari twemerewe kuvuga ico gihe iyo wavugaga wahura n'akaga gakomeye ndamukupa ndamwandikira aba diaspora y'umukupse n'ikibazo ariko namamwandikira vuba ndamubwira ngo mbabarira chef ubu sinemerewe kuvuga ariko tuzavugana ejo mu gatondo kare maze ampeza amafaranga menshi Imana imumpera umugisha mwinshi cyane ndashimira agasaza kiwe gatoya ngo nindanyuzwe ni gatoya cyane niko kantu nakaza mbona tunganya kubyina no kwiparuwasi twese turabishoboye nje nawe yeme yagize neza cyane ni gatoya ariko kampaye amafaranga Imana imumpera umugisha mwinshi cyane ndashimira abana barubyutsa turatsinze na Rutebuka n'abana beza cyane bagize neza baranitwararitse bamenye umubabaro wanje maze bampa amafaranga iyo bari Imana bampera umugisha mwinshi cyane ndashimira umuhungu umwe wa Eric twabana muri quartier umwana wa Eric ngo ni Réponse yagize neza cyane ineza yiwe ndayizirikana mbiya agaciro Imana nyiribihe imumpera umugisha mwinshi cyane ndashimira birori kondigiteri gaheka ni umugabo mwiza nawe yagize neza cyane yagize neza namukunze kera kose namenye kuririmba kera nico gihe namenye kuririmba bakirimba muri Gosheni tarayijamo nkiri umwana muto ntaraja no mu batemo nakazanja kuba visite kugeza n'ubu nama mukunda kuririmba vyamabiza ndamushimira cyane iyari Imana imumpera umugisha mwinshi cyane yagize neza yakoze imirimo myinshi ndayizirikana Imana imumpera umugisha mwinshi cyane ndashimira eme mukarukumbuzi umukobwa babiri kundi yagize neza Imana imumpera umugisha mwinshi cyane yagize neza cyane ni umumama mwiza muzamutanga ifaranga ni mushiganza siko kwiza muzamuzitanga zibe zikeye $10 15 ziza zikora imirimo 15 ni bitunguru byinshi ndashimira umukobwa wa Gisosi ngo ni Divine si umukobwa muto cyane pe ariko yampaye amafaranga inshuro nyinshi kandi menshi cyane warakoze Divine Imana data ikumpera umugisha mwinshi cyane ndashimira nanone Gentil umwuzukuru wa Muzendi Sabiye Imana imumpera umugisha mwinshi yagize neza cyane yampaye amafaranga menshi Imana data imumpera umugisha mwinshi cyane ndashimira umukobwa wa mwarimu Fansha ingoma ngo ni Nzungu yagize neza nawe ni umukobwa mwiza cyane Imana imumpera umugisha mwinshi cyane ninkahara abo ngabo barakoze cyane bampaye amafaranga menshi namwe banyabwagiriza mwampaye amafaranga menshi pe kandi mwaradusengeye mwaririje ku bwacu Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane
hari undi mukobwa nanibagiwe ubigitega, umukobwa wa Musabwa Marikiya, ni sawa kabisa, yagize neza. Imana nyiribihe imuduhere umugisha mwinshi cyane. Hanyuma turashima rero ko twavuyeyo, turashima ko twavuye n'ukuri. Twaciye mu bihe byari bigoye cyane, bigoye yeme, bigoye. Baduheze ibikombe 3 byawurure ku wa mbere ngo bizageze ku wa kane. Iyo mutaduha amafaranga yanyu tuba twarapfuye. Inyana ukuri. 3 ku wa mbere ngo bizageze ku wa kane, ibindi 3 ku wa kane ngo bizageze ku wa mbere. Amakara twarishakira, renga n'utundi turamuza muteka twarishakira. Mwarakoze banyabwagiriza, mwarakoze by'ukuri. Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Twajyama nabi ariko twakomeje kumenya Imana, twataye Imana n'ukuri, dukunda Imana. Twaca muri ibyo bihe ariko tugasenga Imana. Ndashima abagabo n'abakristo cyane, kandi uyu nguyu ni umukatolika ukumubona, ariko azi Imana cyane, yagize neza cyane. Mbabwira igitangaza bakoze mu mbabare nubwo ngiye kurondogora ngiye kubaheza. Twageze muri komisariya, natwe impamvu tutariwe n'inzara mutagira ngo ni faranga nyinshi mwari mufite, nico twakoze bikora ku mutima w'Imana, maze Imana itugirira neza. Twageze muri komisariya dusanga umurundi umwe warufunzwe amezi 3 azira 92,000 nonande amezi 3, kandi nti yari afite naziteze, yari aho ngaho. Mu gitondo yatera pompage, kumugura pompage, kujya yajya mu gihe yabona abandi babibazaniye. Nti yari afite ibyiringiro byo kuvamo kubera yuko ngo ntabi wabo yari afite niko akaza tubwira. Twashitsemo dutanga ifaranga, nari mfite 30 ndabitanga, uwacu 20 undi 20. Naho icyo gihe muri komisariya ngo nari pasiteri, nama nkoresha autowaje muri komisariya, kubera ko mu gitondo narabasengesha nkababwira ubutumwa, ku mugoroba nkabasengesha nkababwira ubutumwa. Ndababwira ngo mutange ifaranga, kandi mutazitanga ni mugoroba muragura ikimogi cyangwa yandi matabi, reka mvuge gutyo. Bakazabigura ku mugoroba akaza kudukubita ngo twamwe amatabi atari twese. Ndababwira ni mutayatanga ni mugoroba nibaza kudukubita, titwemera ko badukubita. Ndabavuga mwe mwayaguze cyangwa mwayamwoye. Baratinya ngo pasiteri ngo avuze kuri nani. Bama batanga uw'ingazi mugani wabo ni 500, uw'igihumbi tweneza 92,000. Wa wundi twama tumuboza arataha. Amen. Nuko hari undi mugabo nawe, amen, dukurikirane ndangize mbaze mikrofone. Hari undi nawe warufunzwe icyumweru azira 10,000. Reka mbabwira aka kantu, reka nkababwire, amen. Twumvikane. Bwana sifiwe. Ntibigire uwo bibangamira mu matwi, ariko by'ukuri reka mbivuge muri ubu buryo. Ubwoko bwacu turi abantu beza cyane, kubera yuko ikibazo cy'umuntu buriyo mubirekera muzehe na mukecuru kunitaho byari kubagora, siko? Ariko mwaba mubafata mu mugongo, musanka umwese musanga ikibazo, maze muradufasha. Ariko ibo nuko iwe ni umuntu uyu adafite uwiwe nuko. Amen. Uwo nango yarafunzwe n'10,000, yari amazi yingagiye gufatira irya kabiri, nawe twama tubitanga avamo arataha. Nico ngico tuba tuhagara tukavuga ngo Mana, nimba tutarariwe n'inzara by'ukuri si amafaranga abanyabwagiriza bari bafite menshi, ariko natwe hari icyo twakoze bituma utugirira neza, nico tuzadushingiraho cyane. Ndabashimira cyane, n'abagabo beza n'abakozi b'Imana. Ndashimira rero abantu bose babaye muri kino gitaramo, muri kino giterane, mwagize neza. Abantu n'aya maferpari mukaza mukatwitabira, ko ndabirangiza ndabiyarura mukanya. Mwagize neza cyane, Imana ibaduhere umugisha mwinshi cyane, mwagize neza cyane. Reka ndangize nshimira kandi mukecuru, siko? Nabashimiye ariko kandi reka mushimire ku giti ciwe. Abayumbe bose ndabemera, ariko nza mbemera nyuma ya mama, no umuyumbe mukuru. Reka muhamye ejo bundi cyane, sinzi nimba ari uzabanza gupfa mbere yanje, hari igihe yobanza nkazamuvuga atari mukagira ngo wenda n'ibindi. Ni umuyumbe, ni umuyumbe nje niwe wantojeje Imana cyane cyane. Mukecuru akazagera igihe kimwe akama nkomanga ngo ese wabyutse neza, tuja muri burakeye
Imana igumugisha mwinshi mukecuru uri umukristo uzakomeze gutyo kabisa nutagwa isari uzasarura nutaja muri ibi biri ahangaha Imana igumugisha mwinshi mukecuru nakazambwibwa amakuru n'abandi batariwe bakambwira ngo mukecuru azicwa n'inzara ngo azayama gusengera akamamara nk'iminsi 3 atari kwajya akansengera kandi bakambwira ngo ntakijyama ku matera ngo azayama ajyama ku isima umunsi umwe barambwiye ngo yajyanye ku isima muri Kanani ngo niho yaraye niko bambwiye ubundi barambwira ngo yajyanye muri Maranata mu mahombi ndagushimiye cyane uri intwari kazi uri umuvyeyi mwiza cyane kukugira n'umugisha uzapfugeze kure kabisa tugapfe vuba Imana kuduhera umugisha mwinshi cyane n'abana bose wabyaye aba babahungu bawe muri abagabo nzivugira mugisha na Merisi usarire yakomeje yicaye ariko uriya ni uwacu haguruka gatoya haguruka namana ntange microphone uyu mungu no mwacu ni muri umuna wanje cyane 100% n'umugabo ndabashimiye bari abahungu nabashiki banje nabari abashiki banje bandi uretse Nyanzigama na Nyamatungo hariho Nyanshuti hariho Nyawo muri Nyagakunzi ndore nabandi batambutse mama gikwere sinzaho namubonye muri abantu beza cyane abasinga muri beza cyane abakobwa basinga Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane Imana data ibaduhera umugisha mwinshi ndashimira rero abakozi b'Imana Revera twatumiye tekereza gukora iki giterane natekereje umuntu wazatubwiriza mu giterane cy'amashimwe nari mfite telefone iriya ndamukurikirana ariko abwiriza mu giterane mu Rwanda kandi mu giterane cy'amashimwe nimba ntijenze yari kwabwiriza ku giterane cy'amashimwe mu Rwanda ibugande niyo namubonye aba bakazikana cyane ndavuga ngo agomba kuza akazatubwiriza mu giterane cy'amashimwe Revera Imana igumugisha mwinshi cyane ineza yawe ndayizirikana ndashimira mushima n'umuntu mwiza cyane twamenyanye vuba cyane atari kera mubarazwi Bujumbura nari mbabamo nkibayo ninutse nanone kubera ko nanaramuhawe komeza kumutumira ushize naramutumiye muri Maranata mu giterane cy'isoko ariko nubundi mbona atari toshe ndavuga ngo nibikunda ngakora igiterane nzamutumira ejo umuswari yarambwiye ngo ule ni ule mwana mukuru kunafuatilia mbimba nakaza ngukurikirana muri mbimba mugani wiwe cyane pe cyane yarabizi Imana igumugisha mwinshi cyane kuza kwawe kuba muri kino giterane byari bigoye byukuri mubyumvise mubishize mu bwenge nti yarakagombye kuza amen ndarangije nsigaranye umunota umwe twumvikane byukuri mushima yarafite byinshi bimufatiriye ukuri yamubona le 29 Novembre afite ubukwe mariage ariko yarabisize nuko mukomega na menshi kubera ko mwari mwayakonye afite mariage nje narabitekereje ndavuga ngo naje nubwo namutumira biragoye ninko umunsi nzaba nyifite uzampamagara sinzi ko nzamwitaba ndayifite vuba cyane mariage ariko byukuri mushima turagushimiye cyane wagize neza cyane Imana ikuduhera umugisha mwinshi cyane ndashimira Brave yagize neza Brave maze gutegura ibingibi aba bahungu bampaye ku mafaranga n'abamama n'abakobwa barambwiye ngo uzahamagare Brave ngo agira ibintu bimeze neza ngo ni umuntu mwiza cyane nanje mbyibutse mbona mu giterane yafashe ya jeunesse niba ntiyenze mbona ko yari afite ibintu bimeze neza cyane Brave turagushimiye cyane Imana data kuduhera umugisha mwinshi cyane ndashimira umucuranzi wacu Kidada tumaze gutumira umucuranzi Faustin ndagrane mwabonye kuri affiche naramutumiye aranemerera hageze ejo bundi ambwira impamvu zumvikana zitamwemerera kuba muri kino giterane ariko mpamagara Kidada tumuhamagaye yamavyumva nkeje vuba Kidada karumva ariko yashizemo amayekuteri Imana data igumugisha mwinshi cyane byukuri byari bigoye kugira ngo abe muri kino giterane yari afite ibyago yahuye nabyo yabuze umuntu ariko yemera kuza kubana natwe Imana nyiribihe ikuduhera umugisha mwinshi cyane ndashimira umuvandimwe bigirirango Kidada amaze guhura nawe nibyo byago ntibyakunze ko tubana umunsi wa mbere namanje kureba bigirirango
yari afite ubutumire ari kuri afishe nimba mwarabibonye mu giterane muri Agape, ariko yamavuga ngo ubwo ari wowe nari muyoboye nubwo yavuye mu murimo ukono umuyoboke wanje mu isoko rya Kiza yigeze kuvamo, ariko ineza yandayizirikana papa. Imana data ikudubera umugisha mwinshi cyane, mwagize neza cyane. Ndashimira abajejwe ibyumariye Bofu Kazungu na Musore, mwagize neza cyane. Rugira n'abantagawe mwagize neza cyane, kubikora neza bigatungana. Imana nyiribihe ibadubera umugisha mwinshi cyane. Ndashimira protokolo n'abantu beza bagize neza cyane, bari mu kurara ku majoro. Nijoro narababwiye ngo ndabaruhura, nabonye bavoma saa 5 za nijoro, ndabwira ngo mureke naje nshitse nk'atatu, ariko bafite imirimo myinshi cyane. Mwagize neza cyane. Reka president aguruke dukoma amashi menshi cyane. Umutunge kamera n'umugabo mwiza, wagize neza cyane. N'abandi bose mukorana ndabizi neza, ngaba bari hano imbere n'amahoro, ari ibikorwa byinshi arimo hariya. Mwagize neza. Imana data mukorera ibampera umugisha mwinshi cyane, murakoze. Ndashima nanone ku bantu bose, Imana nyiribihe itazibura kwigira ibampera umugisha mwinshi. Amen. Muravuga maze murindira bavuge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashimama hapa mbele yenu na kuya njoo shukuru Mungu kwa makuna maajabu aliyotendea. Ilikuwaka le 28 wa mwezi wa kwanza, nilikuwa napanda niende andikisha mtoto wangu, nikakamatiwa mjia. Sasa nikamatiwa mjia, nikakuta watu wawili nao banatupiwa mule ndani. So kwa na yu hata moya wao. Sasa Irakoze akaniona, akanifananisha, akakia akaniongelesha. Akaniambia mimi niko Wanyankanda, na mimi nikamwambia niko Wanyankanda. Banakubania nini? Nikamuexplique, akasema tuko na mwenzetu wa Bwagiriza pale. Nikakuya, nikamsalimia, akajipresenta, akaniambia njoo bienvenue. Na Irakoze naye sikuwa na moyo. Na akaniambia mimi njoo Irakoze, na mimi nikamwambia mimi njoo Shujaa. Sawa. Tukaanza kogota kamba yetu pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na yua kamba nikamufupi, lakini kisi walikia unganisha kamba ikakuwa ya mrefu. Tukatulia kwanza pale 3 semaines, bakatutupa ndani kule. Sasa mwele lupango iko na mabriki ya mkubwa sana. Tulikuwa nasema mkambi atukwaki na uhuru. Mimi tulikia ona mkambi tuko na uhuru wa mingi sana. Julu kwa unalala unalamuka, unaangalia pembeni piko lukuta moya mrefu, hawezi hata iruka. Sasa unajiuliza utatoka. Ukiuliza mtu wa pembeni yako anakuambia unaingia humu hivi, uchunge hata utafikisha miaka 5 au utatoka humu. Unajiuliza utakimbilia wapi? Hakuna njia. Lakini nashukuru Mungu tulikuwa mule, piko watu wene hawakutuachilia, walikuwa wanapiganisha njia zote gisi ya kutusaidia. Na ndashukuru Mtegesi na Jonathan, ni watu walikuwa nakuya kila mara kutuvisite, na ile tukiwaona na sisi tunajisikia kumbe tuko na watu wene wanakuwa tufuatilia, wanakia tuona. Juu bengine wa huku wa mbali walikuwa wanaogopa, walikuwa fa ukifika pale vile ukia tuangalia unakogoteka, na wewe wanakuambia uliwajua hai wonjo kwa kia baletea habari. Ukisikia vile banakusopa, banakuwewa kwanza kule mkomisaria, unajiuliza na wewe ulifanya nini mpaka wa kwanza katala batu kufika kule. Ndatoa shukurani kwa Reverend kwa njia ulikuwa unasaidia muntu mugabo kumuongelesha, juu vile angetoka kamule na magonjwa ya roho. Kila mara ulikuwa kutana ikala, akikala vile anapotea iko mule, utamona mtu ule mimi akila iko pale ashakuwa Bwagiriza huko hivi. Nashukuru sana, na kwa maombi yenu yote mlikuwa nachangia juu ya kutuombea, nashukuru. Ndaweza shukuru kanisa yote juu nilikuwa nasikia bienvenue anaongea, banasema wako natuombea, wanafunga juu ya kutuombea, juu watusaidie mule vile Mungu atende maajabu, tuone na sisi tutatoka mule. Juu kwa na ikala unatoka wanala wanakuambia kesho vitakuwa bien.
Sasa wataenda angalia kule vile, njoo unasikia ingine habari ya mkubwa enewe peke unasikia sasa hapa hivi maraba na kufia huko. Gari ya sere ilikuwa nafika pale na kia tuangalia, wanatuambia tunaenda ongea na procureur, muombe Mungu tutauza rudia na mwei. Sasa unasikia vile kila mtu anaenda panga nguo zake kula, anasema hapa tu tunachunga tu bakie tuite. Utakia sikia wanatuita mwende, tunaenda. Banagia waambia ye procureur anakatala. Kwanza anasema dossier watairenouvelle. Ukisikia vile kila mtu anarudia iko na jidoga. Ni hata ule mtu wa asiri tulikuwa anakuja anaanza sema tunaanza mjibia mubaya juu ya hasira. Juu nilikia ona mtu mwanakuwa nje kwa ina hasira. Mimi ukikuwa mule njoo utaona kama unakuwa na hasira. Juu mtu mugabo alikuwa aka pasteur. Maybe kwa siku moja alisaraka sababu alimwambia aka dossier wanatepeleka mkuru supreme. Alikiaka na sara. Sali pataka ile habari akasema njoo hivyo, akasema viko hivi vitakuwa, nikasema mtu mugabo hapa anatolee. Sasa tulifika sasa kule ndani njoo akaanza sasa sema, sasa nikasema iko sababu ilifika mtu mugabo koro. Juu nilikuwa namuita ni mtoto wangu, nilikuwa mwambia ni iko celibatere kama vile mtoto wangu. Tunabebana vi. Sasa nikiona ali nawadirika vile ndakuwa oblige nianze mutanilisha, ni mukogote, ni muchezeshe na kabumba uko anapenda. Maybe yote tunabebana, tunakogota vile juu tuangalie kama siku itapita vile. Kia lazima mule ke tulikuwa naomba tu upate usingisi ulale, ukialamuka ushasogeza masa unasema hapa na shukuru. Ndaweza shukuru Erite na Jacques na muyomba wangu walikuwa wanapanda pale vile wanafuatilia vitu, wanakia tuambia vitu vinaendelea hivi vinapiganisha, na sasa ukisikia wanaleta habari mzuri unasema hapa hivi nguvu zinakuya. Ndaweza shukuru kwa wote na nasema asante. Yesu ashimwe. Nkaho twatwaye umwanya muremure ariko nukubyihanganira zamurana. Rero dushimiye Imana kuko tugeze muri uno mwanya. Twabitekereje kenshi kuri twe kuba hano n'inkindoto. N'inkindoto twabona ko hari ibintu bidashobora kuba. Rero mugerageze mwihangane museka ariko muzamugera kugira ngo ntihabe urusaku. Hanyuma kuko babivuze munara umuvyeyi wabo nikako nyene byari bimeze. Dushimiye Imana yabanye natwe aho twari turi, je ndagerageza kuvuga kubugufi. Narimvye ati dushimiye Imana yabanye natwe hara twari turi. Twaciye mu ntambara nyinshi zitandukanye. Hari zo nagwanaga ndije nyine kuko babivuze. Shimiye Imana kuko ibyo byose nagerageje kugira ngo tuvemo. Imana yabanye nanje. Tumaze gushikamo twakiriwe n'abarundi tutazi, abaetranje batatu mu bihumbi by'abandi bantu, mudahuje imico, mudahuje ururimi, nange murabyumva. Twakiriwe n'umuhungu w'umurundi witwa Benjamin, ahari Imana imuhumugisha. Turashimira Imana kuko iminsi twabaye hariye tutaraye inzara, tutabuze ibyo tujya. Gufungwa ukabura ibyo ujya ni ibifungo bibiri bitandukanye. Abantu benshi hano bazavangwa n'abakristo, ariko iyo habaye ibintu byo gufunga bamwe bazamavangwa nzangwara estoma, ibintu byo gukwepa amafungo kubera gutinya inzara. Dushimiye Imana rero kuba yaraduhaye ibyo tujya kandi bivuye muri mwe, kuko uri hariya ubuzima bwawe buba buri mu biganza by'undi muntu. Akeneye kukwica, telefone ukoresha boye kwaka kandi amafaranga ari hava. Agasoko kabindani bakenegwa kuraho bogakuraho tukicwa n'inzara. Dushimiye Imana ko tutagwaye, ko turi batatu, kuko iyo ugwaye pourcentage nishi no gupfa. Nta buvuzi buhaba bwimbitse, kuko hari wapfuye turi kumwe gucya yegeranye n'uyu mugabo. Iyo shambure nta muntu wagaze binjira mari wenyine, kwamubona ko uwo muntu yo kwamazuka. Dutegerane rero dushimiye Imana ko
ko turi batatu, kuko iyo winjiye barabapima fizikema mwese ko mubare ko muri bazima nta ngwara mufite zidakira. Turashima Imana ko turi batatu twari bazima, kuko winjiye mufite ingwara idakira nta buvuzi, murumva ni ikibazo. Rero turashima Imana ko yabanye natwe mu buzima. Ni amakuru maremare, amakuru y'amezi 6 n'amayinga hejuru, gusa nje ndagerageza gusentetiza mubyihanganire. Rero ndashima Imana ko twavuye hariya tukaba twisanze mu munsi nk'uyu. Bienvenue yagaza bivuga kenshi akabiririmba, akambwira ati wewe Funguza, wowe wakumbuye nyoko, imba wakumbuye mama wawe witonde. Ariko turashima Imana ko yahiguye umuhigo yahize. Guhigura umuhigo nabwo nubundi butware, hari abaza bahiga guhigura ikaba intambara akama yibagirwa. Rero turashima Imana ko yamuhaye uburyo bwo gutegura kino giterane. Na gatanu twahabaye muratubabarira, twagize ikiriyo hariya, twari dufite gutangirana nawe na gatanu. Uyu mugenzi wanje nawe aragwara, tangira kuba desi kuvuga ngo twari batatu turi hano turi babiri. Ariko ndashima Imana ko nawe naje mpansunika yagwaye, ngira mwaramubonye asa n'umuntu ufite intege nkeya kubera kugwara, ariko turizera ko aza gukira. Aho ndamaze gushima, rero ngiye gushimira. Turashimira Grand Frère Tambwe uko ashoboye yarabikoze, Imana imuhe umugisha. Turashimira abantu bose baduhaye amafaranga, abatuzi n'abatatuzi, abumvise amakuru yacu, Imana baduhera imigisha. Turashimira abantu Bienvenue yavuze aba diaspora, kuko nibo bafite uruhari kugira ngo bibintu bimeze uko bimeruko. Ejo nanagize kantu kubwoba, ari ukuntu hari bitari ko bigenda neza, kareba amafaranga aba ya dépenser narangiza ibintu ntibigende kuko tubyifuza, birasa n'ibyari biteye nk'agahinda. Ariko turashima Imana ko byagenze neza. Hanyuma mu kurangiza, abantu baba hari Gitega, Elite n'abari abahungu babiri n'undi mukobwa witwa Chance. Chance yatubereye chance Igitega, kugira ibibazo uri hari Igitega, twagiriye umugisha kwagirira ibibazo Chance ari hari, yatubariye Chance mu buryo bushoboka bwose. Twaramuhamagaga we n'abari abahungu bombi bakaza, byo dutuma byose hanze bakabituzanira. Imana baduhera imigisha. Ari ukuntu twateguye, abana abantu barambiwe, nibaze tubaheze. Muze nawe